Хичээл 6 зам тээвэр Кютун. За. Өчигдөр Туяатай хамт Сөүлийн тоглолтын газар руу явж Нантагийн тоглолтыг үзсэн. Ооже Тояши Хагу Качи Сөүл Куньон Чан에 가서 난타 공연을 봤습니다. Шичаан метроны буудлын 1-р гарцаар гарч тогсоогийн гудамжаар чигээрээ явсан. Шичаан яг 한번 일본 출구에서 나와서 덕수궁 길로 쭉 갔습니다. Тэгээд Инвон сургуулийн 4-р замын уулзуураас баруун тийш явсан. 그리고 영원 학교 삼거리에서 우린주구로 갔습니다. Гэсэн хэдий ч бид нар энэ хавар 20 минутын турш Сөүлийн тоглолтын газрыг олж чадаагүй. 그런데 우리는 키 닌자에서 20분 동안 서울 공연장을 못 잤었습니다. бид хажуугаар өнгөрч байгаа хүнээс асуусан боловч цагаасаа жоохон хоцорсон. 지나가는 사람의 괴물에서 잤지만 공연 시간에 좀 늦었습니다. ачааллын цаг байсан тул зам үнэхээр төвжирэлтэй байсан. 투익은 시간에서 길이 나무 먹혔습니다. Гэсэн хэдий ч автобусны зам чөлөөтэй байсан. 그런데 버스가 다니는 길을 먹히지 않았습니다. Солонгос тусгай автобусны зам байдаг тул оргил ачааллын үед автобус таксинаас хурдан байдаг. 한국에는 버스